الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. So alhamdulillah mga palanguasin kami haaramasin Allah subhanahu wa ta'ala dan samin kami iban sin mga panaiban ko kaguruhan amoy imadok kanyo ha masabihaon ini di hatampat mulia bilang magpatumtum na isa pagkato niyo katan sarta long ta dimihil nasihat paliharan sin long ta amuin bulan yari kita niyo halawman niya bihayaon karena inadlaw ini panagnaan sin pagpuasa sin kita ni mga palangon harama Islam amuin paksa dakula nikmat dakula sin Allah subhanahu wa ta'ala dihil kato niyo amoy hindi lang niya no chance nakasud maripa amuin bulan ini supaya long ta makahinang sin pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala yung sabihan to ayaw ta lukpason in long ta waktu sa lagu-lago dihil kato sin Allah ta'ala sarta sa lagu-lago nikmat amoy nyari kita niyo halawman niya hari na to mahinang inkawayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. So inyat to katan suway na to pagbulok binasahan pagtuyuan mga palangwan harama Islam bang mayan insyularan ding hama waktu na to ding hapangamuran na to labi luwa di bulan Ramadan mausal iban mapakay na to kawayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Yung sabi ni mga palangwan harama Islam nayari kami bihayaon iban sin panaiban ko to kami ni imalukkan yung bihayaon insyaallah ta'ala diin na in laong tabi ang mahikatawfik ka sin Allah subhanahu wa ta'ala dahil mga pangadyan tungod pag-arama amo na inibiyat mga pagsawhan sin kami insyaallah subhanahu wa ta'ala mahulihi lin kulong tain kapatut maripa guro ko kalasahan dapit ko pato insyaallah subhanahu wa ta'ala inamuin sumuno long talimihil kaptangang kato niyo ya Sheikh Zakaria Muhammad fadilatuhu mashkur. الحمد لله رب العالمين شرع الصيام لتطهير النفوس من الآثام والصلاة والسلام على نبينا محمد خير من صلى وصام وداوم على الخير واستقام وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam. Jadi niya mga palanggungan sing kami muna-muna itukbal namo ing kahurmatan kaniyo katantan kahurmatan dahil Allah subhanahu wa ta'ala kato taniyo kataan pagsawsawakan na to in pagkaradyaan amo na in yaridihil kato taniyo subay na to yan sampangon amo in sampangon harap patuhan Rabbul Alamin tumukbal sin pagtawbat hasupaya madawhat na to in kaampunan dahil Allah subhanahu wa ta'ala insyaallah. Jadi niya biya na sin ari si mukti kawi yato katumtuman kong kaptangan niya in bulan Ramadan lang niya bulan amoy nahipno sin ini lasa ulong sin Allah subhanahu wa ta'ala na saplag yari ha babaw sin bumi so beto ayaw na to bunsakon in amoy in ulong lasa sin Allah subhanahu wa ta'ala kato tanyo subay na to paganggawtaan supaya madawhat na to in kakuyakan na to insyaallah ta'ala hadlaw ganang na hihilihin ko isa maripa hambok ini ibansin kami waktu bang biya mga haamin biya mga lewayan sing kita niyo na siya sa tuwing tagdapusin waktu bihayaon sabab na in waktu niya amarakuman lang ta haamoy in puasin Asia ta sumagawa bakas na keweta na mo in programa na to habulan Ramadan na wayroon lang ta programa na to puasin ini Maghrib sampay na pa Isya at malingkan yung mga pangadjian kaya pasampay si mga kaguruhan na to inyat to lang ta replay na hadya ayin programa na to magtagna dahil halisag upat pa ini lisag unom habihayaon lang ta lisag unom iban siyang minute amoy in timilhak na in pagbang atin niya dito nakita niyo magtagna sin pag buka sin kita niyo insyaallah subhanahu wa ta'ala na hitukbal ko pa guro na to kalasan biya on isab in biya mga ini
kapatid insyaallah taala Syekh Khairuddin. Falyatafaddal Syekh al-Mashkura. Bismillah. Alhamdulillah ala ihsan wa syukru lahu ala tawfiqihi wa imtinani. Ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwan. Demikian kami sumuppat sin lalaunan sin kawruhan na makalasahan adlaw ini amuin panagnaan adlaw sin Ramadan tiatagad takaran sin kita niyo amuin angan-angan sin kita niyo dumatung serta mabuting pangumulan na paulan mulia bulan amuin doon na piyunok sin Allah subhanahu wa ta'ala katan karayawan tanda niya lipatun sin Allah subhanahu wa ta'ala katan sin ibadat sin kita niyo halon sin bulan Ramadan habiha unyarina tiatagad takaran natu mga sahabat radhiyallahu anhum jami'an hari parumatungin Ramadan 2 bulan pa before Ramadan tiap pangayun nila na pa Allah subhanahu wa ta'ala barakah langsin mga sahabat Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan ya Allah ya Rabb amuin papagbarakata kamu bulan Rajab di masin Sya'ban pangumulan na mulun serta paabutin pangumulan ng Ramadan dan mga bonus pamaray sin Allah subhanahu wa ta'ala katu tanyo kata sabing kamatay wayroon makatanto kanya kung rumatong iban wayroon isab makatulak kanya bang siya rumatong iban wayroon na isab makapagmari kanya kabayaan niya tanso so biya umyabot kita ni pabulan ini bulan mulia bangman murah-murahan aun mapusok sin kita ni hapaglingkod-lingkod na mo ini biya insyaallah deng naman para kala sin Ramadan iban sin pagpuasa iban sin open masalah niya halawm amin hindi mga kapag ini isun-isunan kapag ini atinnya unin di mga ikapa buwan kapasampay sin kami pabinibayan sin muslimin di murungdung panatakaran sambil parumagpakin pagbuka insyaallah subhanahu wa ta'ala kalau murah-murahan niya to malaggo madawat sin kita niyo pengajian mapuso kajambangan sin surga insyaallah subhanahu wa ta'ala dalam bihat tu yari guruku sumugli kawin mga kaun ni tagna niya apa siya kami sumugli insyaallah subhanahu wa ta'ala. So alhamdulillah mga palangwana ng Islam ito na sa lingkat-lingkat lang tabi ang mga pengajian matungkol karir kato na siguro kansahan biya ka Syekh Khairuddin iwan siguro po ni Syekh Jakaria Muhammad. So alhamdulillah mga palangwana ng Islam biya na sinari in laong ta bulan ini timag na singkawi laong ta sampay pahinapusan insyaallah ta'ala in mga bangsa muslimin huli kupan dunya biasa parati bang mga katuan biya mga kuan niya lang nagkukulin niyam at naghihiwal sila biya katan Syekh Khaidir imihiwal sila katan biya yaon in mga bangsa muslimin amun nahi po si pag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala dahil kapanagnaan sinkawi amun duman lang ta simod in bulan Ramadan dahil simpag kita bulan kahapon timagna himiwal katuan in bangsa muslimin hari okupan dunya in paghibal nila pun karna batlong ta nabisi ni parkala pag dunya sa nabisi nagsampang nagbak sinamuin bulan mulia bang biyadiin sila makapag-ibadat bulan niya insyaallah subhanahu wa ta'ala ding mga ni masintuhan na bulalamin mga palangwanakam Islam hawala pa si musud in Ramadan lang takawan tagsiyam kasuwangan sin bulan Sya'ban in Allah subhanahu wa ta'ala diri yang kita asal lang ta ibadat sa lagu-lagu hari pa kita magkasud po Ramadan asal na kita diri ang waktu sinallahu ta'ala bang ni mahinangin ini hari pa sumul in Ramadan ibadat sa lagu-lagu amo na magkita bulan so mesing kahapon alhamdulillah in liukupan dunya bangsa muslimin sama-sama sila katan himihinang sin ibadat po Allah subhanahu wa ta'ala amo in nagkita sila simulan sing kahapon ini rin ang mga pag-iman po Allah subhanahu wa ta'ala mga panahon na Islam karena mamukong pag-iman po Allah ta'ala aw na yung hamakaiba ng katuan mga kapupuan kaya sulayan na mo hamasan na kauna aw tumpukan na mo pilang sulagda kami di makapupuan hawak doon mga hula na kanto na mo si masa na kauna pilang sulagda kami rin hamakaguruhan iban si mga katutay mga kuran jama'a amuin lang ta naghidjatol si pag-agama sarta amuin nagtutuyo bang biyadiin lumanyot in pag-agama amuin makaamu ang kabayan sin Allah subhanahu wa ta'ala kasi pagkita bulang katuan
Pila taon na kami nag-aakad-akad bihan bantu na pamanghiran long ta angan atau hirad daplakan katuan ha magkita simbulan biasin kahapon na hinang nato. Aon ding ha mga kaibanan na kung Muslim pagkatawhan pagdikilikan kami tuan Haiden. Yan to na isablaw na yung mga kaguruhan. Magkita na isang puno na bulan. Minsan sa mapuno sila lang, minsan pamubawi talong po, minsan mag-usal sila telescope belaso no. Di magpakita ka nila sa hari Ramadan. Yan hindi mga pangudyong kunjin na katuan. Sa alhamdulillah, sa basa English, despite si pangudyong kunjin na rin to, wala kami naharin alhamdulillah. Nahinang na mo iyato, kahaba long tahon. In magkita bulan biya ito. Karena pangakadta. Haraakan si Nabi sallallahu alaihi wasallam niya to ibadat sa lago-lago bang tanahinan. Di kami magbari si pangudyong panggura-gura nila. Karena in kita niya makadaaturan kawayan si Allah subhanahu wa ta'ala. So amin ito katuan, mga long tabi mga kakahinan, jimato, law na experience kami. At tayo kayo na siya, tuwan na jadyo, sa jaman na kauna. Makapag, sambung lang na kita sa pagkala. Inya to rin nga mga parsawaban biya na sinari mo. Amin pangilahan sintaw aun kabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala. Iban mahugot yung pag-iman, patuhan mabulalami. Sin kalaguan sinamuin sa sampangan sin mga sila bariman hawak to ini. Manghadya amuin hibutang si Mano siya bain namin luparagos si kahalan si pagsampang pag-iano. Amin aun doon ha aun halga kaniya. In kaibanan bukon lang ta amin adlawan, biulanan, tahunan bihan. Biya sa pantun aun long ni rumatong bihay ni kampung mauna ko pa kuno kaniyo. Di maid kanila yatin ang anang nahalom sin daghal bihan. Dumatong long ni bihay ni bihay. Yon halom sin pangatayan niya. Saka ino siya bati impangan na lion kaniya masiri maigit to. Nang naman biya tong datong. Impagdatong biya. Bang biya mga piangangan nal niya san inamin amin luparagos sin amin dumatong nito. Biha, nung bang dumatong bihay ning hinangunta bihay nagsasakap asan. Biha timbariman. Namunang sintaw so kikikina ka to. Namuna kikiki biha. Kikikina. Nakatoy ko no biasin sa pama. Biya kan Ustad Ibrahim Ghazali at tumasabot nga ni Allah yarham. Allah yarham. Amin Ramadan. Biya sa pantun niya sinamin lang niya magtunang-tunang yun. Amin bang siya rumatong mon kay mo biha na may ta siya lang niya magbikisyon ako. Kaming na ako. Bihay ni lang nin waktu. Nakatuy ko no amin ikaw sa timatakan. Oh, timatakan to amin kawayaan mo sumagpak man to. Biha ni mga bare man no. Biha tin biya pananaman nila. Biya pananaman. Yan siya. Oo. Pasal amin ini sumampang sinamin barakat. Sindirhilan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nakalabi rin hakatan dirhilan. Nakalabi rin hakatan kapukuyakan. Nasuya magtuin biya mga hatihon sinta umarayaw. Namisang pabihat to. Dengan mga ulama, amin nakakilasing kahalan, iwan nakasakop sing kahalan. Sampay biyahari nila inmano siya patong kabahagi. Aon doon, amin dumukdok tudlong ta himinang singkatan namin mapatut ngayon ng hawak to yaon. Wayron lipason niya. Ambo tinangakadar kakausan niya, urulun niya katan. Naon doon lang niya hikarwa, amin bang manadya makaun. Manadya makahinang. Bihad. Mamandang na on lamod kurihay. Nain kayo ba na ni sabihan lang niya bang manong niya aw nini ungsuran titla. Tinayawat. Yawat na. Manaon biya. Nabihatin biya mga ako hahakuan ko. Dahil sa pananaman ko. Sinamin mga parkala yan. Hati niya, biya na sinari, himihibal, kinamin panganal sin bariman, himihibal imbaran, himihibal katan. Pasal sinamin mabaya, dumaot, kumawa sinamin dirhilan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kumawa sinamin rahmat, biya na sinari sinini. Muktiyato na hipno imbabaw singgumi. Sin rahmat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na, nalangkap halaw man singgumi ini. Naman jari, damikian in Rasul biyayta. In Rasul rahmat. Rahmatan lil alami. Bukon sa jamano siya ay makananan sin rahmat. Sampai singkat. Bisa na biyayaon.
Bukon sa Jen Rahmat makananam kaniya Muslim, sampay sing kafir. Nakananam na. Dahil nga para sa babad si Muslim, amin magkakunahan sinuno. Sinamuin ini biya mga kaunahan din nga bukon kafir biya. Hikasin si mga yaon. Makuyag dahil sila. Biya niya. Hikmat dakula. Naamoy at tuwin din nga mga ini kalaguan si namin bulan ini. Bukon in makuyag sa jamin kita Muslim. Sampay pa bukon Muslim, makuyag sila. Makuyag na ka. Oo, sampay pakikitaan mo mga shopping center yan. Ramadan sale. Mag-welcome sa Taiwan. Sambil sila magkahampit sin Makahampit si Karayawan. Rahmat yan tulang Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi ko no. Nabihanin ko. Correct ka. Wan niya. Amo na. Nga mo pa kayo sa kita hindi magduyag-duyag lang sin magbasa. Sin kato, dihil kato to. Suko ta. Nabihan to. Hindi ko na siya. Una pa. Na damik yan, natin niya, biya na sinasabutin kita niyo, amin na hipno in babaw sin rumi. Pagsampang sin muslimin, bariman, sin Ramadan, amin niya angot-angot nila in Ramadan yun. Bang mo kita bukun dasad to amin lo niya karena paglami-lami karena amin puansa. In mu'minun, amin hang kabahari biyari mo day atu. Tatuan. In yangot nila pa Allah subhanahu wa ta'ala in Ramadan, amin pagyang nagdarasa sin rahmah. Us nagdarasa sin magfira din Allah subhanahu wa ta'ala. In rida sin Allah ta'ala, baitukum minan nar. Aminin, yangot sin mu'minin. Lapay in pagkugkuyag, saplag sambil Muslimin habukun natubiya sinamin panagdan ini palbahagian sinamin hatuit. Mahi sab na in Ramadan keingatan nila bulan putih. Bukun niya to min hipagmasusa karena magpuasa na isab. Di na isab kita makaun magtahan na isab kita hapti sa imya kad nagkukuya kapag sampang sin Ramadan iniangot niya pa Allah subhanahu wa ta'ala dublin pahala. Iban sin manghugasi sin mga partusan, sin hisiw dahil mga muslimin, ibanin Allah Ta'ala, mangampun, ampunon ng partusan sin katan, iban sin manay may sin pagtawad sin magtawad sa Ramadan. Amoy ning diara sin Ramadan, in kalabyan sin Ramadan, damit yan masabot na to, dahil sabi insyaAllah, bang unay sabihin kalabyan sin magpuasa Ramadan. Amoy nito na liming biya mga atin na mapatuti pasampay sin kita ni habiha pasin pagkukuyak uning pagpiyagkukuyakan na to ikaw. Ya ka Muslim biyan uning piyagkukuyakan mo asubayin baran mo sin pagsud sin Ramadan. Uno miyakat sa jakaw nagkukuyak habiya sin katan kita mo nagsampang sin Ramadan indit to habuli bardi man sin hakatan. Biya na sin panghimalay katawa untog niya maksud mo. Sa kurang-kurang in tiap-tiap Muslim aw iangot niya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nakaluhi mga aw na masabot mo to na lima. Na amo na to Sheikh, biya sinasabot mo kain nasambat mo na yung mga kasahabatan si Nabi sallallahu alaihi wasallam na masa nakauna long tatuay bulan pa. Wala pa yung Ramadan ni Marato, asa sila nagkukugkuyag. Amo na. Sa ta nanging doa po Allah subhanahu wa ta'ala manman sila sinalod na paabuton hanggang biya tugatuan na. Magduwa sila, sampay nagkukugkuyag sila. Patuhan na bulan namin yan ng Ramadan. Ini alamat sin pag-iman po Allah Ta'ala. Sa bangtaway pag-iman po Allah Ta'ala sila kuhan. Gaman magreklamo ng Ramadan na isab. Tunay, di ba? Ramadan na isab lang na di na isab kita makahinang sin kawayaan. Taon na isab limit sin katan kakahinang. Biya nakatuan, namuhinang nila. Dara po ni mga baraiman, subhanallah. Malayo pa yung Ramadan, nagkukugkuyag na. Mangmayan, ya Allah, maamod kami sa makabot kami pa Ramadan. Sarta, nagtataka maasar katuan. Nagtataka ma. Bukong besin pagtarama sin kaiwanan. Mangmaabot na yung wakto, lang tatahon bago, magtarama na. Makita na katuan header, dahil mga bangsa ta kaiwanan. So, pamalawang taadlaw ini, lang tagatuan, December, 31. Pagdumi ini, pagpuklit sin December 21, tayan. Sumod din taon bago. Namun pagpupuya. Mabisi na sila magkanto marin mamisin katan kaukunahan nila sa kala sindome ng nabakong nila yung taon bago. Awan niya dito kanina. Napag kay Bariman, bukod niya yan to. In Bariman, ipagkukuyan nila magsampang sinamon sa lagu-lagu karayawan. Siyara sin Allah ta'ala kanila, ipapahinang bang nila mahinang, madawat din ang karayawan ni Kadal Subhanahu ta'ala. Na ipagkukuyag nila katuan, gantian sinora, singkakuyakan din sa subhanallah.
Bangin bariman, makuyag, magsampang sin, wajib kanila sin Allah Ta'ala. Pagpuasa bulan Ramadan, makuyag na sabi ng Allah Ta'ala, amuyin, long ta, umatud, sarta, kimita kanila, sin nagkukuyag sila. Sampai Nabi SAW na may tanamula sa katod yung katana, supaya di kita biya nagbus, amuyin, magreklamo, atau akan biya maikin ko, iwan bayan, himin na sindakan sin Allah Ta'ala. Nabi na may ta, law na disa imi parhatan. Supaya ini mga palangon ha may Islam, biya dagos may nambulan sang kato niyo katan. Amon di kita magtali sin lang mo kasigpitan na kuy, way na pag-inom kuy, way na pagkaon kuy. Nabi sallam na may tagato, disa imi farhatan. Inhirihir sin Allah Ta'ala tumbas. Ha mga tao magpupuasa, aong duha ka kuyakan hirir sin Allah Ta'ala kanila. Duha ka kuyakan mga palangon ha may Islam. Ha mga tao magpupuasa kana sin Allah Ta'ala. Sampai weta sin Nabi sallallahu alaihi wasallam farhatun inda fitri. Kakuyakan panagnaan hawak to siya magbuka na katon umalok bukaan niya. Biasin hantang na to biyaw ni subhanallah lo kita ni agbus. Panagnaan adlaw katon sa Ramadan biyahe ini biar ko siya pakita mabukat-bukat. Sa buka wala panabiyak siya. Way panabiyak sa. Biar agbus magilugtod kita katon na. Biar agbus maghaway mga pamayon subhanallah. Yan ang bukungan. Biar to katan. Sa nang sinabi pagkukuyag kamo. Iman, magkamunin mo kayo, uyong na ka mo nung sinabi sa salam. Sabab, pila jam na kuman. Minitan na kuman. 30 minutes. 30 minutes na kuman. Di na mabot 30. Di na mabot. Subhanallah. Minitan na kuman, insyaAllah ta'ala, kuyakan na ka. Sa may talong sinabi, kumuyag na inbar iman, hawak to siya umalok mo pagbubukaan niya. Subhanallah. Dihay ni pagkuyag dihay ni, bukun kuyakan mat makaon na siya. Muna rin yung tulang din sabi ito ng mga kakuyakan ta. So, nakati ko isang lang kita di kumawa, hapdi na kita, nang lunok na kita biyan. Pagwas makita na kasi mga yon na mga butong katuan. Subhanallah. Yan na yung mga katutan mo hambiyaw, nag-prepare sa mga pagbukaan nila. Panagnan ang lobby yan siya Haidir, yan sa inyong kakinis, kakao yung utang na misahan. Subhanallah. Di mo may spelling bang may hindi ayaw. Di mo may spelling, Naman dyan lang sinabi sa Sallam, kati na, kakuyakan niya sa mga bariman. Sa inlawi kakuyakan sin bariman, hawak to siya, imalo pagbukaan niya, amon kuyag niya sin nakatambos siya magtuy, ambuk adlaw in subhanallah. Nakapas siya magtuy, kauntin ambuk magtuy, punto siya ito magtuy. Pahala din kadarat sin Allah subhanallah. Amatimahal ka. Amatimahal ka. Pag inom na sin tubig, zahabat jama. Wabtaratil uruk, wasabat al-asur insyaallah subhanallah. Indua si mga bariman, naig na long na inuhaw. Nabasa din gunggungan. In labi mahal ka dito, kimatkal din partong basa ni hadarat sin Allah Ta'ala. Bakit ni hadarat sin Allah Ta'ala. Subhanallah. Kaya kataman na. Kaya kataman na. Yan yun ang puntos na magtuhan. At ini aun na pondo niya. Aun na magtipondo, subhanallah. Deposit. Deposit na mga kaibanan, bukun sa jalong kain kuyag nila dito hawak to sin ini. Kumalok na sila. Sumagawa, way pa niya mabot. Kaya tanto nila na asali naming kakuyagan. Sabab na, aon na imian lang niya, way pa rin maratong akbala Ramadan. Di matong na. Matong na. Nafaakbil lang niya. Subhanallah. Atin niya, ini ano pa niyo na intuhan niyo Rabbul Alamin, tukbalan niyo na yung pagtawat niyo. Hasupaya madawhat niyo yung kaampunan din kaniyo. Biyan. Yung kakuyagan nila, yung kaampunan din Allah subhanahu wa ta'ala. Bang ikatukbal ka niyo. Amuyad ito yung amon na. Amon, aim tatuwa. Amatim niya makso. So muna na, yung kita ini, di ta matanto ba? Biyabay ta si Rasul, yung kita ini, di ta ka na naman, maglaparos ba yung dila tayo ni? Makaharap pa bukon kuan? Atin niya, tuktiuna billayl, wanahar. Magkalaong kita, dumadlaw. Ubos di dato biya mga makwanta, di biya kajakahan marayaw, sa sumakawa, aun waktu, ikasulat ito. Sa hindi natin yung way bukog ba? Ikasulat. Na, in Allah subhanahu wa ta'ala sabot na yan, وَمَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ. Artinya bang maraplis, una itu Pak Ton. Maglaparos. Maglaparos, hindi lah Pak. Atau limidas. Artinya maka bungat sin bukun marayaw, bukun mapatut, bungat. Au nisab sukunya magsusulat hal yan. Bang siya kimuk dan pawis secara marayaw. Para kala pagagama ingkatan nakalulukis. Amuna. Artinya wairun palong sin Allah Ta'ala inhika bungat.
lapal sin simod buat malengkan Ikalukis. daedeng mga kabtangan buat malengkan liulukis ini mangi iba sin marayaw na. Alis terus saja kaja. Alis to yung mga magre-record. Ano? Ikaw yung tiututukan. Kan na namin long time beriman. Amin nagjajaga to sim ginawaran niya. Naghihisab bahawaran niya. Muraka ba ka? Oo, yun niya jagahan niya. Amin sa roon doon mga kalawang na hinang magtuis astagfirullah. Astagfirullah. May taas pa ya may reset di ka record. Mapapasun tuy ito. Di ka ko. Di ka record. May ingat pa man yung bangga. Na amoy adto lang kay namin mga ibutang ta mga bariman namin biya. Makuan ba sila? Mahir sila ha, mga parkala pag-aakuan. Sabab muna inamin kasaan ini bukod sa jasan amin lang ta amin matarang beta kato inyon sa. Sampay sininang marayaw waktu masakaw. Ay nang marayaw. Asam bahayang ang magkasa. Yon siya lang sambayaw. Sumasa na maglabi, sumasa. Wala na ka. Nang kan nasubay daron kita nagtatawbat. Biya. Labi-labi na bulan Ramadan biya. Matatay ni magkasa. Makatod ko pa ko na mo biya. Nasubay sa daran ko nag astagfirullah. Astagfirullah. Na biya. Akan nasubay kita maaya. Labi-labi. Nasupaya amin maka 100%. Insyaallah taala. Den ha Allah Subhanahu wa taala. Ampa lipat mang lipat amang timpet bidaan simbulan ini simbulan kaibanan. Angkan na makuyag in mu'min dunay ni bariman in Muslim sabab sin kalagbuan sin min pahala ito lipat mang lipat. Lipat lang lipat idza thabata al-ajru inda Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dua ayat tu amuin ini longsin Nabi sallallahu alaihi wasallam dhahab al-dhama tinya linga nakalipwa sa tawana igni langgam wa Wabtalat al-urut iman lang yang nabasak ni biar mga ini kawat-ugatan sin biar dia sungit di mesin nanggup ini kuan biar lang ta iinuman. Wa thabata al-ajru insyaallah subhanahu wa ta'ala. Iban kimakal na Allah subhanahu wa ta'ala. Ulitin kapag kukuyaran sin mga mukminun. Amin maitung na kanila in hangka adlaw yon 1 point na sin Ramadan. 1 point na sin Ramadan. Ubus ang paimanin Nabi sallallahu alaihi wasallam wal hasanatu bi asyri amsalha. In hambuk karayawan lipatun pahangku sin Allah subhanahu wa ta'ala. Halipatun mayan makahangku sin Allah subhanahu wa ta'ala. Haun na hambuk puasa sin long ta biya kato tanimu insyaallah subhanahu wa ta'ala deng mga ini mukminin. Itungun nato sin Allah subhanahu wa ta'ala kana in hambuk Ramadan ay hambuk adlaw sin hambuk Ramadan besin adlaw ini insyaallah. Amin tiap kukuyakan sin kita ni pila minister. Subhanallah. Mahuli hari pamasugpat mutuan in hadith itu ini amin ikaro kakuyakan niya. Bang majukup nang kaadlaw. In mapuasa sin muslimin long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma min 'abdin yasumu yawman fi sabilillah. إلا بعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. الله. لمسين النبي صلى الله عليه وسلم 70 kharifa. Lomsin Nabi sallallahu alaihi wasallam wairun pain hambuk ding mga ipon. Sin Allah subhanahu wa ta'ala mamuasa si hambuk adlaw. In kita ini sungsung na mabutong na insyaallah. Hambuk adlaw ha dan kabayan sin Allah subhanahu wa ta'ala buat melainkan in hambuk adlaw yan hinamun sabab sin Allah ta'ala palayunin tibayuhu anniya dengha pinar ka jahannam halong sin amin kapituan kharifan kapituan tahun law musim yun ang palong sin ulama ta'wil ibang tafsir nila sin hadith di mauno bang in kapituan tahun yan tahun dunia. Ampan magtumbas akhirat. Allah. Biar din na bang kapituan tahun-tahun akhirat. Subhanallah. Misanin hang kaadlaw ha akhirat ka alfi sanatin mimma ta'udun. Biar sin hangibu tahun in hang kaadlaw ha akhirat. Hikari mo pa i-compare mo pa tahun dunia. Ay itungan mimma ta'udun. Bang kamu biar sin pag itungan dunia in hang kaadlaw adlaw akhirat hangibu tahun. Amuna. Biar din ng kapituan tahun. Biar din na. At naran tayo dari na do amon itungan akhirat. Itungan akhirat inhan ka adlaw akhirat. Yawman inda rabbik. Yawman ka alfi sanatin mimma ta'udun. Iyatuin hang ka adlaw. Nabiyad din na in puasa na to ini insyaallah bang sumampay makapagbuka kita niyo
Tungbas inhang kaadlaw ni kapituan tahun palayun kau sin Allah Ta'ala ring hapinan ka jahannam. Subhanallah. Tuhaning katluan adlaw Ramadan. Mauno layo mo palompat ding hapinan ka jahannam. He times when 70 years pa 30, di ko na kaingatan ng pila sa mga pag-mathematics. Di tanama compute ito. Nari mo nit be compute. Na Yung ni karwa kakuyagan nito mas ay mo na pakanto pa. Kakuyagan kay napusan nito. Sa babing kakuyagan kay napusan nito, bang hikamatay in kuyag, matay mano siya sa Matay. kuyag. Allahu Akbar. Unan pa to. Bang hikamatay in kuyag, mapatay mano siya. Nakawala. Sa sumagawahawak to tubuhi na wayron napatay. Allahu Akbar. Siya sumbay na yung kamatay. Ubos bihan. Hari pa kita magkakanto. Oh. Ini hipakwanta na ayon biya mga dayon ha mga pagkukuyakan na to. Pagparakan sin Allah subhanahu wa ta'ala kato tanyo min nakabidda to din bulan Ramadan. Dayon hadis biya ta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Law niya idza kana awwalu laylatin min Ramadan sufidat asy-syayatin wa maradat al-jinn wa ghulqat abwabun nar falam yuftah minha babun wa futtihat abwabul jannah falam yughlaq minha babun wa yunadi munadin ya baghiyal khair aqbil wa ya baghiyasy syarr aqsir walillahi utaqa'u minan nar wa dhalika kullu layla. Subhanallah. Mahadikaon inhamok manusia tiap-tiap doom. Tiap-tiap doom. Suway pagkapasa-pasa ni mga inikataan. Hambok dirihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Di pagdihil bang mukunda ko ng Ramadan. Subhanallah. Aminin kamulyahan sin Kamulyahan pula. Pag mamahardi ka pa ni katuan. Na pag-agaw-agawan sa ini. Biasaan si Kwan, long niya, aon long niya Kwan. Ini, ano ba ini? Pagtawag nila ang bonanza. Bonus ba? Aming sobrang taon sin bonus yun. Na magkapasa-pasa ng tao. Bang amin long niya ang bonanza yan ng mga tindayan. Magkakawin tao yan. Mahuro-huro. Na may tabukon harap mari pa amin ini. Pagkagawa-gawan. Inyan to katanta. Hambok din nga mga weta kato in pagkagawin ni way sasaw niya. May masasawa niya. Way sasaw. Iban, Sabab, maserve ni katan ka to. na muna, pasal, muna, may tadi way sasaw. Ima na saw kato doon ay nigakutan. Diyan ka kutan. Di siya makahiwal. So may chance na ni katuan. Di siya makahiwal. Ha? Benar pa to. Supida si Shayatin. Iban sing katanjila ka, babaw sing gumini, way ron makarat kayo mo. Way makakuan kayo mo. Kanti ko na inamin dayaw niya, protected ka. Oo. Napag-ubos ito, ini, ukawon, ay ini, tambulon ng katansin, lawang sinarka. Di siya ukawon sa kaino, habulan Ramadan. So tiya tambol ka to. Tiya tambol. Misa na buklawang na yung Wayroon ukawon. Mayroon. Ubos isab, in lawang surgay sab. Yuukab. Yuukab isab, di sab tambulon. Alam, hati niya, Ano yung chance na kulay ni? nagtatakad ka to. In lawang niya Allah. Amin hawak to dumatong ito. Ikaw magpipisil lawang kaunin surun. Masya Allah. Nabiyad to. Allah. O saan pa man nawagtawag kanila? Naamo na to. Ya baqi al khair. Akbil. Ya kamu amuy ini longta. Nagbumukot si Maray. Baqi al khair ini amin mga biasim bang ibarat pagkaon namin hihap di ba lihalaka? Masusubo ka to. Amin lihalaka ba? Amin Ya, lakarayawan. Nakakapagkaon. Nakarayawan. Oo. Biar di siya ba to? Naanok na kamo patuhan niyo. Namo na kung pamalog patuhan mo na muna. Kawaw mo yung rida niya. Biya din kakamo sinrida, magtawbat ka muna. Sibo na kihakihan mo banway. Itukbal mo yung pagtawbat ka niya, Allah, ampo na. Allah. So, pangayon ko kayo mo. Kasaan ko kataan. Sibo na kiingatan ko yung sinway, pangayon ko kayo mo. Yung kaampunan din kayo. Itangis mo. Biya. Ang supaya makaamin rida niya. Sabab bang in rahmat ito, amin hikatukbal na kayo mo, wayron na. Save na kau sinununo pagkaradyaan katantan. Sabab bang in Allah Ta'ala umulong na kayo mo, way na, dumatong nakatanin, kakukuyakan mo. Nalabi-labi na to, inamoy tiya takad-takaran sing kita, amin kuyag kayo na pusan. May pagyanong bukahin na yan to. Kuyag kayo na pusan. Amuleto ka to. Amin to. Amin lang ko bang hikamatay kuyag. Mapatay niya. Mapatay. Mano siya sing kuyag. Allah, wala ko tayo.
Na. Subhanallah. Sebab bisa bintao si musulang hawak to ito banghi kamatayin susah. Mapatay sa susah. Matay sa susah. La ilaha illallah. Na mo siya. Pag gano'n mayroon nakamatay. Mayroon nakamatay. Subhanallah. So amo yan to katon, alhamdulillah. Sa manjari sabuton ta mga palawan na kami Islam bang unin karo kakuyakan. Irhil sin Allah Taala mga bariman. Amoy mga bariman ba isablong ta. Timo na isin pardakan sin Allah Taala. Ba sin pagpuasay. Amo na. Naway lang mo mga palawan na Islam si mga sinamoy sablong ta. Urahin mi na sin hinangin. Dito kami. So manjari may tas Nabi sallam inabuklaw na kakuyakan sin bariman. Ito ka inadun niya. To na ito ha. Ini dito lang daw akhirat. Law sin Nabi parhatun inda liqa'i rabbi. Allah. Subhanallah. In kakuyakan hikarwa amo na sa batik atuan hindoon atin niya bang ini bat hikamatay ing kuyag aron mapatay siya kato sa rundo sing kuyag. Subhanallah. Pila na jari hadun niya. Amo nagpangdaog don hider mga lang tabi mga usaon loto yan kay ban. Pagkita niya milyones ng cube dan kaniya. Ay in cube danan niya. Pagkita naman si Resort Katuan, malangkang na hadya. Mapangsan. Sa roon doon, si Kuya. Pag doon niya pa. Nabiya din na intong ba sa akhirat. Ang paintong ba sinusubhanallah, yamot-amot singkatan subhanallah. Bang mantapadawa din siya Allah Ta'ala. Sa may taing kakuyangan inilang sin Allah Rasulullah sallam, amin kakuyangan hawak ko na hipagbak intuhan Rabbul Alamin amin nagpapanjalikan niya. Allah. Katuan. Magpakitain Allah Ta'ala kay mo ya kabar iman at kala ini kau yusal min waktu mo nag-ibadat pa Tuhan na bulan. Labi luwa diyan bulan Ramadan. Tumbas yung pagpuasa mo, ipagbak mo Tuhan na bulan. Kakuyagan sa lagu-lagu adalah sinallahu Ta'ala. Sa pilah jaring kata ni mawiyat kimita suharun na Tuhan. Hindi to. Amin beta sin Rasul. Sallallahu Dengan alaihi wasallam. hadis. Beta niya kato. Di ko na katungtuman amin lafaz niya sa sumulay maksud sin hadis. Amin kahinapusan usog makasud palong sin surga. Bang siya dahon na magkita sin Allah subhanahu wa ta'ala asubuhon siya. Lang niya na mauno-uno na yung mga kerhil ko kayo mo yan. Uno yan, kulang pa atawa. Ini cukup niya. Lang niya sobra-sobra na. Way palong na ya Allah kerhilan mo ini parasahan, nakalabi ng simparasahan ko ini. Malingkan siya. Siya pa ila, kay napusan. Siya rin la, siya. Nakita ko yan. Subhanallah. Nabiha diin na inamin dito ha, ala. Subhanallah. Al-Jannah. Jannatul Firdaus. Jannatul Firdaus. Ito adna shay. Adna shay. Inagi niya, way kerilihilan, parasahan, nakalabi ng karin kaniya. Kantikon yan. Panganal niya katon siya rin. Siya rin nabula mo. Nasa pagbukis sinullahu ta'ala sin pamahimulan niya. Kalupahan niya nito kata namin. May magkarihin kaniya. Amin piagbantog niya, wayron karilan duwain siyara. Sa kalupahan niya ito kata. Amo na yung pag-ianon mo yan. Kakukuyakan sin. At mamarahin na ka na, dito na siya sa umalo. Amin magkuhan. Sarta alam sin Rasul, bang siya magbing na pahalin niya, agad din na siya kakilahan sin Subhanallah. Magsusungin tulog niya katuan. Sebab dumurog siya rito. Subhanallah. Amoy. Alhamdulillah. Amoy yan yung mga na, di ka way mibog, sinapagbihay ni Parkala. Ini ni katon booster ba ni katon? Amo na. Subhanallah. In kaptangan si Nabi sallallahu alaihi wasallam booster ni katon ni mga panahon na may Islam. Asupaya in malam may pag-iman kumusog inasal makusog pagduron na kusog. Na mo yan. Subhanallah. Akad na imano siya amo hindi makapamintan sin kahalan sin pagpatiag lasa sin Allah ta'ala kanya rin hawabaw sin gumin. Kantoy kuno nagmamasyat patuhan niya unda siya diri ilan sa kaunan niya. Wala na tinggalan sin Allah Ta'ala ni'mat ka ni masalbing kaon na simulang siya. Simulang siya. Allah subhanahu. Iba ni Allah Ta'ala masih nagtatakad kaniya. Ang magtawad siya. Subhanallah wala quwwata illa billah. Hada lam yartuba atwan in Allah subhanahu wa ta'ala sabut hadith quds. In Allah subhanahu wa ta'ala yanzilu ila sama'i dunya. Fi kulli laylin. Min thuluthil layl. Terus fikul tiap-tiap paisap dum hai ka dum kabari sindum. Ampa sa imit tiap-tiap dum. Nagtataka din Allah subhanahu wa ta'ala ampa mana ismana og tawag. Awun kalom nga rin kaniyo in mga yuka Subhanallah. Sawit na kita nila mga yuka. Yung problema sin musyo yung ibiya. Sa kaula-ula mo kun siya barhajat patuhan niya. Amo na. Awun kalom nga rin kaniyo mga yuka hilan ko.
Aun kalau nyaring kanyon mga kaampunan. No. Atin ay uning panagnan pangayon, ikaron niya uning mga kaampunan. Ang siyang to lampun ko siya. No. Ikatunin mabaya magtawbat, dumini. Tayo man kay pagtawbat. In Allah subhanahu wa ta'ala misan pa biyaddi ini Ramadan. Misan pa aun ding mga muslimin way nagpuasa. In Allah ta'ala wala da sa iyan lang yung marapakapatayin. In mga kufar, way lumiyakad namarat sa pa Allah subhanahu wa ta'ala wala da sabihan sin Allah ta'ala di na kamu dihilan ko ni'mat. In Allah subhanahu wa ta'ala ghafirud dhanbi wa qabilut tawb. In Allah subhanahu wa ta'ala manay may sin ini artinya kataan ini ghafirud dhanb ini ini manguarin sin kataan perdusan sin manusia mengampuni. Iman sin manay maisin kataan ni matawad Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn rahmat sin Allah ta'ala saplag pakatan. Saplag pakatan. Hi muslim, hi bukun muslim, hi kafir, hi musyrik, hi muwahid. Allah subhanahu saplag. Sa amusad dyan Allah ta'ala magtumbas. In makahinang sin ibadat Ramadan, yudha'af lahu al-ajar. Yudha'af lahu al-ujur. Artinya ini lipatun sin Allah subhanahu wa ta'ala. In patungbasan sin Allah ta'ala Ramadan. In wala nakahinang, wala day sabihan sin Allah ta'ala in kanto na. Sin Allah ta'ala timatakat sin tawbat kani in mga kaampunan kani in sumud pa Islam in mag-ibadat in magpakusog sin pag-iman in Allah subhanahu wa ta'ala nagdara in Ramadan ini piara niya kato taniyo sin kaampunan sin Allah subhanahu wa ta'ala bang lanu isin katan uno malumi halong pangatan sin manusia iba sin kakahinan niya amoy din hikmat sin Ramadan di matong kato in makabuwa doonan amoy di ta kayong natanin katubtuwang ta. Amin kaya susulat ka to. Ada kala wala ta pa nakakaway niya ito, mugto na siya. Agitungan. Lumagpak na. Ang kanasubay ito kita amin, kwanto, serious ba kita lang basa ang galis bang kita iminang sinamin niya kataan? Amin biya sa kaulo, laway balikan, manghiminang, bihad to. Na sabab, di mo mataan to. Pagpirong si mata mo yun sinini, pagkabot sindom, yung kaya nga tama bulat ba yun? Naman sa ating makakon. Hangkan din ang mga syurut sa ibadat in suway sa ito, ikhlas yung panag. Ikhlas. Sabab di mo kayo maglangang ko rin. Mula-mula ikaw hawaran mo rin, hindi mo matay ma. Bininan Allah subhanahu wa ta'ala, tayo mo ulit hinang mo. Sakali maglangang ko rin mo kayo nga, in waktu mo kung kawaon sin Allah subhanahu wa ta'ala, kami Diyos niya kayo. Ang kaningkatan sinikakahinan in Ramadan, in pagpuasa, in pagsambahay, yung singkatan, bang kau timindog sin ibadat, bang kau himinang sin pag-ibadat, isa ka uloloy balikan. Bang mo kaya sadmit nin Allahu Akbar, iban bang mo kaya sadmit nin puasa, biya sin bihaul pila minit dakuman, bang manikhlas din sin panagnaan, makuyag nin mu'minin, makuyag nin muslimin, sabaw na itungun niya, karayawan. O itungun ka na sin Allah ta'ala karayawan, iban aw na pundo niya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Pagbaak nin Allah subhanahu wa ta'ala, amin angan-angan niya. In Allah subhanahu wa ta'ala yattu tiyataw sin Allah ta'ala higwa kanin pundo niya halam sin bangko sin Allah ta'ala taw. Deposit niya asalin ang kaadlaw bihaon sin Ramadan, iba sin Ramadan 5 bay. Iba sin mga Ramadan tahunan na 5 bay. Iban pa sin ibadat. Allah subhanahu wa ta'ala iyan niya kaw ta'ala ya abdi. Dahil ikaw yaring deposit mo ka. Hisiyoy sa bindi uyong katawa. Iban sin kuyag puno inlom sindaghal niya umalog pa Allah ta'ala tiya takaran niya in Allah subhanahu wa ta'ala magtumbas kanin Allah ta'ala ti matagad sab kani hitukbal kani tutumbas aminin pag yan kukuyakan haadlaw akhirat magbaak kami sintuang at hindi pa tayo mag-deposit ka tuwan mag-deposit adlaw tiyak pinang marayaw biyasin naman nagparakamat pamatukad mo ni anpiso min khairin tajidu wa'adama ajra ang in nakalawirunhan, in pagdepositan mo, di ko mabahagi. Di. Way interest? Di ko mabahagi. Way on charge? Way on bahagi ka niya? Siya sa niya nagtaw, hiril niya kayo mo, waziyada. Lipat mang lipat. Kublaan ko, makayan ko amo way itong basuhin ang nabiyan naman yan na kabalikan ko, amin niya rin ko hadunya. Dirihilan kau sing karugunahan mo kataan. Wayron pagbista. In kagunahan mo hiril kayo mo.
magparatsaya ka kaniya, di ko magparatsaya kaniya, magibadat ka kaniya, di ko magibadat kaniya. Diri lang dako sin Di lang dakas ng Allah Ta'ala. sa in makabuka dito, bukong kita kakalya dunya. Muy kita magtupamin adlaw akhirat. Bon. Nahaw no in deposit mo amin, hikasod mo magtupamin lokal yun. Nang pasuway siya aon kuwan. Ang ibarat biya mga magsud sini, on subay on ticket. Ang ticket niya. Bang mayroon ticket mo tuan sumud mo to. Di ko makasud. Misan ha ilaw sadya. Biya may taka to amin pumunta sa lalawayan nito. Aon ilaw pa kaniya. Na aon, inda jinis na ilaw. Aon doon lang niya kaljibal. Biya sintasim bud. Kanti ko nung biya nga budi beri siya on taas niya ilaw mo. The highest mountain. Oh, biya. Naon doon haon lang niya ini kasyadya. Di ada Basic sinabi kahoy. na mapun kahoy. Well, besin kahoy naman, kahoy malanjang niya yun. Kalabo da. Ini kato niya kalkama. Biya da sinamin taas-taas. Tinukan sila. Oo. Na ini kaupat niya, Tinukan din. kalibham. Biar ako man. Yuki do taratan, mayut pi utaratan okro. Bang makakasay-kasay yung panong matay. Dahil naman kawa kakakisap man to biyan. Now, amura ko man aon siya boundary. Inyad to. Pag-abot man to pa amin junction nito, di na kau matay na siya. Hindi na. Aun biyawa kantang lansuk. Amo, Bisan amo. pabiyan din amin bayak mo malayo pen abutan nga bang siya napupud na. Napupud na. Hindi na. Di uli Di na. bisan pon santikan. Kami long may tenin na mala. Napupud na yun. Napupud na yun. Na So, may di mo tugda ko rin. may nang nisa umulak. Atau ang sab Umduro na. Ang sab na to, ang na kaniya. Saba, di mo siya kauntas awon mauskaw. Di. Sa mapong, aw sa Mapong. gato na. Ilaw diya ra mo pe, mamukon marawin na mong kwan niya. Ano na? Makan ko aw mapong. Sa ka kuming maro. Ano si malayo tahan kong palahan-palahan. Pagpalahan-palahan. Dahil niya, to sa milwe, kakato, si mga mupasirin, in nagdarasin kalibahamit, mga munapit. O sa aon siya lokal to, di na yan, matay na pag-abot mo. Matay. Aun na diyang kanto Diyan tuwan. ka. Pagpatay, natigidlom na. Similaw makasombat po. Similawak na siya ang mga kakilahan niya. Ondoro na, naktabis minori ko. Ang mga ka, uli nga ni Bishop, kaya siya makakanta. Di ka nilaw niya, kasawahan si nilaw niyo. Nasamba ko na siya sinyad tulong na. Erji omin warai ko. Di na kamo ko niya. Di na sa kamon lang yung makasung maripa akuan. Na, may pila na yan. In mga iniwi mga ay kamuwi mga mag inuino mga katawtay mga muran man kamo natarong simbi ang mga pagbangyaon in pagbangyaon asal nakabutang ha yari ha lokal kaya butangan na mo ini in adjustment niya yaon bukon siya amo at inabukon pa to waktu simbi ang mga pagbubuka ini kulang pa kita niyo siyang minute insyaallah taala. Ayaw pa sa paton bang amin yan na rimukin ata. In kahapon pagkita bulan, in sunset pag yan, sin pag-asa, bang makato, ikita na mo tol sa amin, bumtod sin matasuga, 6:06. 6:06 kahapon, nabi yung 6:09. Na inyan diyan pa 6 o'clock. At ini asad mali to buwan. Asad diyan pa 6 o'clock kato. In kahapon sadya 6:06. Nabesin niya, nakakala, ano sintaw niya mga bang na mga katimugom nin suwa na pag kita maka Ya suluko kay na yan to sa betaan kulong ko in time sinlilos niyo biya bukod defective na yung kuan niya. defective. At niya us adjuston man to bihan. Us mo kay mag-adjust siya isa-isa niya. Us ito matura pa kabayan niya. Hindi siya makadamin ini adjustment nito. At yan, matukas na meron. Matukan. Tukas na yun. Na ini ay kamo inu-inu mga katotay manguran ni maluk kamo insyaallah kami rin di magbang isusun rin kamo biya ang pasang pasintingog gamin papagbangon na to Insyaallah. ayari rin ni Ma'am Sin ini Santa Barbara ini kami magjaga to insyaallah waktu ini nah hituin na tuin pakadjaan ang pesa biya mga nakapinta to Waktu takatuan. minit insyaallah subhanahu wa ta'ala Wasing kakuyangan niya tutunan limuni biya mga masampang sintaw dengan Allah Subhanahu wa taala. Ang mga tao nagpuasa, unin itong basin Allah taala kanila wasing kakuyangan dua. Aun pagkakuyangan sin mga mukminin hadlaw akhirat. Hiril kanila sin Allah Subhanahu wa taala.
Aun pabiya mga kabayaan sin Allah tulikan atau yaangot ang Biya, yung pag-ano mo rito, biya, tartan tutuod. tartan tutuod. Tartan to kanila. Uno pa yung biya mga Na ang sa tubeta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amoy in pag-ianon lang niya babor raya. Iningianan tuod. Aming mga tao nagsandal. Exclusive kanila. Nagsandal sin Special hapdi, iwan uhaw, iwan sin katan, pianglangan sin Allah Ta'ala. Amoy in. Wala yan Sila ito yung tagda ngayon ko. sa imi. Uy, Mayroon makasud ka niyan bukod na bukod nagpupuasa. na nagpupuasa. Allah. At ang ipintikin. Uliluon pa tuwan sin. Na, kaya tinay marihati ko kakikaingatan mo yung loon niya yan. Sabuton mo kanila. Na in bismillah. Oh. Dahil nga mga nasabot si Nabi sallallahu alaihi wasallam bago rayan. Mm. Atin ilong si Nabi sallallahu alaihi wasallam mayroon makasud ka niya kay Rosami. Mm. Sabab inhalom sin surah siyabot si Nabi sallallahu alaihi wasallam awon mga suku Mm. kalawang-lawangan nakalulukis inamin para kala ibadat sin tao al-mutasaddiqin yadkhulu fi min babi Mm. in mga tao magsasadaka aw ni sabab sadaka Tapos sadaka. aw ni sabab sala aw ni sabab yattu isab mga abwab Mm. Babor Rayyan, tuwing sakali siyabot sin Nabi aw long ihalom sin surga yusamma bab ariya Inna fil jannati baban, yuqalu Rayyan. yuqalu lahu rayyan. Ang palong sinabi, way nung makasud, doon kayo ng bukod, amo rin mga saim mo. Sorry. Sumud mo rin mga tao magsasadak ka, bukulisan magsasaim, Mm. hindi siya makasud. Hindi. So, naway yung di mga permit niya. Oo. Na ang payaunin uwat, Mm. Subhanallah. halom sinba, burayan, bab, siya malogin loon ni. Mm. Ngiyanan sadya siya lawang, doon sumud in katan sa imo. Mm. It doesn't mean, in lawang so kat sibi, in kon, hindi. In loon. In loon. Mm. Aun waktu makasud ko pa mga auditorium dakula, Mm. Sa sibi gid. lawang sumisibin siya. Pag dito man, pag dito Pag dito halaw may kawati gym siya. Gym. Oo. Misan ka magdakanan. Mm. Iwan mataw din capacity kalon. Mm. Allah subhanahu wa ta'ala wala nagpapanjari sin babo rayan sibi. Mm. So kat siya bab halom sin surga lang mahalom sin surga sibi. Mm. Na sumudon ka tanin magpupuasa. Arakala in magsasadak ka magpupuasa makasud Mm. isip siya. Mm. Arakala in magsasambahay magpupuasa makasud isip siya. siya. Mm. Ha. Aron na kuning katan muslimun magpupuasa ha Ramadan makasud dun haba Insyaallah. yaon din doon yung kakuyakan sin katan amin kakuyakan sin ikaw wala mo natan to rin di. Mm. Sabab mahi Mm. bangin kakuyakan sin mga sahabat radhiyallahu anhum masiyabot sin Nabi sallallahu alaihi wasallam karena in hadis sin Nabi sallallahu alaihi wasallam panag natungod sin amin kakuyakan dua yan siyabot sin Nabi long simbasa ra buat tasji' Mm. amin hatin ni pag-encourage sa mga Pag-encourage. sahabat sab karena Amin. ando kailo ipa to ni nga Madina nag-graduate kita ni Ray sabin bedin kahalan sin Madina bang mo min biya mga long ta i picture out puasin kita mo biyaon unin development Mm. papasa ko ni mga building niyo papasa Oh. papasa ko ni mga building papasa in katan si malilingkat views halam sin Madina hiwalik ni masjid sin Nabi kubo-kubo Mm. Besin sa manakaw na. bes ni sa manakaw Mm. in kabayan damikyan kubo-kubo Mm. ang paon niya utan ng uyat to habatar pa ton kabayan Oh. sin mga nakaunan Man house. uning ni Man house. amin tiampi Pisak, tampi pisak, pisak. Mm. ang pamin puas sinamin biya naghinang sila kaay halublak biya tuwas Oh. ang papyag ini Bangkat, bangkat ang pabiya Ah. Plasteran sin pisak. plus pisak piya tuwas plus tira sin pisak isab kuan Mm. na ang pabiya kiwan biya na atin na day para way na nagbayad tingin mga Arab sa in kauman niya habadar way na tuwe mga liugo nila kung nalang kalugo na sa jati ko simulan sin kuan lang kang bukte mo Preserve yun ko na. preserve din kay manan lang may tay unin mga inihakanal kuan yan kung saan lang bakasan lang ya bay si mga nakauna Nalarak mo siya. Oo, na si Mibel magtulong ko. Di ni hati long kin bay sin nakauna. Long kumiyatay na yung pasok. Mm. Isa hikaron ni ando kay binding pagkaon sin mga tauri. Sinsaman. In Nabi sallallahu alaihi wasallam niya kakuyakan sin mukminin makaalop na siya papagkaon niya. In zaman pa nakauna kakuyakan nila makaalop patubig iba sin tamar. Ah. Biat din iba sin katas-katas bang aun. Aun pa rin na kay luway. Wero. Nabiat din na bang biya sin bihayaon di kau kuyakan. Manalim Subhanallah. in tamarda in hulma daywan sin tubig man sin gatas-gatas bangsaw pa maun aun waktu way. Mm. Yat makuyak na sila. Mm. Bakton di kau makuyak sinyo ni aluk minti iwan sin mga tayong iwan sin di mga Yung init mga apa kapapuan. iwan sin mga puwot iwan sin akal-akal iwan sin. Nah, ini ang kasusukan ta. Suwan.
Banyak marian apan simbiak mga kaiban di kuna kay ngat umupin biak ate. Di kau kuya kan, ang pawang amin maghamot na rin ang kusina yun to ko na pumasyapuran magkadjal ang kusina, magayan ko masarap isa yung biak mga bubukaan yan. Oo. Makuyag na yung biak ka ito, tanim. Makuyag na ito. Amin yung kakuyagan sa lagu-lagu, amin apwa, jadi hadun niya, sin mga mu'minin kailo. Sa mayta, matanggos niya in puasa ni Adlaw yaun. Ubus niya hisabit pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sumublin puyag na lang niya masublin sa bindagata. At tinabi mga kumusub-kusub ni inbaran. Sab nabasa nin in mga kawatugatan. Makasamahayang na kita maraw. Makatahadjud na, makatapagsarawi na. Sambil natin niya makapagtahadjud na insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Aminin biya mga dahil mga kakuyahan masabot tahawiyaw na alo kung sabsin natin yang kaminit na kung nati ko. Amin bihaun kamu yan ha arakal imalok na din kanyo insyaallah yung nakalupahin doa pa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dengan manasabot ni mustajab doa. Amin doa asin tau puasa lari doa asin tau imalok na kakuyagan niya doa insyaallah subhanahu wa ta'ala. Kami sabiat tu kalau tangbusan ikat tu ni mga kamin dako na insyaallah. Na yung mga ito katantan biya sin nasabot ito kataan sin ini Iwan ko ini patu palawa ko ini. Way na mga sarayaw-rayaw kaptangan amuin kihampitan na to hawak to ini insyaallah subhanahu wa ta'ala karena inya to katan kakukuyakan in mapatot ini pagtuyuan na to in mga adlawan pamasi-masi aon palawi kakuyakan aon palawi marayaw dahil sin mga adlawan tiagdaan tanwi sabab na ang mga amin ini asrul akhir min Ramadan inya to kuan ini compounded lang simbasa ang galisin in biya mga dirihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala di na to agad ka gausan na to itungon in biya mga tutunggasan din dito ato sabi ito na urulon na to dahil mapanaging anagayaon timag na nakita nyo insyaallah subhanahu wa ta'ala sampay pasusungon ang intibutan na to insyaallah ta'ala in mga kahinang mapatot na to ini daw hatun insyaallah subhanahu wa ta'ala ini to nalim katuinain na yato na may abot na inwako na to nawe yaon ni tukbal na mo pa may nambo imam sing kitayari Ustaz Abdullah dito yato. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله